proveri da li je broj 853 prost. Primenom naučenih pravila utvrdimo da 853 nije deljiv sa 2, jer se završava cifrom 3. Nije deljiv ni sa 3, jer mu je zbir cifara 16, kao ni sa 5, jer cifra jedinica nije ni 0, ni 5. Neposrednim deljenjem utvrdimo da nije deljiv ni sa 7, jer daje ostatak 6. Neposrednim deljenjem utvrdimo da nije deljiv ni sa 11, jer daje ostatak 6. Neposrednim deljenjem utvrdimo da nije deljiv ni sa 13, jer daje ostatak 8. Neposrednim deljenjem utvrdimo da nije deljiv ni sa 17, jer daje ostatak 3. Neposrednim deljenjem utvrdimo da nije deljiv ni sa 19, jer daje ostatak 17. Neposrednim deljenjem utvrdimo da nije deljiv ni sa 23, jer daje ostatak 2. Neposrednim deljenjem utvrdimo da nije deljiv ni sa 29, jer daje ostatak 12. Neposrednim deljenjem utvrdimo da nije deljiv ni sa 31, jer daje ostatak 16. A kako je kod poslednjeg deljenja količnik 27 manji od delioca 31, dalje ne proveravamo, već zaključujemo da je broj 853 prost broj.